piče! Násol sa to kurva zas dostalo. Večne si vyviedeli také pojebané povolání. Raz robím automechanika, skrachujú, potom zas hajzlovú cerku do piče. A tak to dopadnem. Najprv, že umyto, potom, že odmesto a ja ani nevím kam. Jedna adresa, školská deva, prechodné, obecný úrad SNP. Do Rici. No, Janka, poď moja si to prebral, lebo už mi to leze na nervy. Poď. Že moc čávaži na cestu, tak aby si nemusela stáť na každej vrbe. Vybavili sme si všetko, značku, emisnú, technickú, všetko máš. Poď si to skontrolovať, ak to vypáda. Áno, je to pre teba. Je to pre teba? Dobre. Dobre. No kúkni, aké pekné. Kúkni, počkaj, daj sem ten portýš. Piče, niekto mi ho zašpinil. Veď tam nič nebolo. Jaké hovno, Jana, kúkni. Kúkni, jaké hovno. Ale ja som ho prisahám Bohu tucovala. Kúkni aj ulíčila, vykreslila. Tu máš aj návod na použici. Áno? Dávaj prekresy, ho prečítaj. Chceš ich ho prečítať? No, však oni si prečítajú, necháme to tu na výstave. No, napríklad tu som sedel, tu som hnil hovno, som tu vytlačil. Dobre, no čož čul, kurník šopa s tým? Nahádám to umieme, ne? Tuto si sadni. A ja si zavolám na pomoc kačičky, daky, a oni mi pomôžu. Víš, to sú také pekné kačičky, čo umývajú. Po tej kači